Aku boleh sebut ni perlu kerawan borok. Kani kadai ka pung ni ha moten kebangin sa penkuai ha ka lai tarik sengi baar ke bandai ha September arjar pesau. Te ingin penkuai tang kani kawe ka pung ke bahe mentas sengi ada ngade ban te do adu si kental samsan kilo. Te nalor kata ru kidon ki karim ngim perjupat ai kuai sengi lanyot tu tang tu ka sengi ka sengi pat jong sengi kuai tang tu si sen ngim perju ai kuai menu ka karim karang bun ba kani ka pung. Yang ikut pada pergi perlawanan masuk bahasa wan kini haka sengi baar kepada ilai tarik kajakaru kepada ibiang bah te sewan kenang perlawanan kepada sibun kasih ini kira ni berat je. Ni lah stem. Kalau kimai bang ini kaya. Kalau kimai tok bro. Kimai tok kan ni nih. Ini stem deh. Dah suka. Keju. Ini agak kaki ni. Kebak ini tunggu.